Sí, turco está viendo hobby bong. Nos tiene aquí back nos stay ku Aruba Innovation Summit pa di 4 edition. Anto aquí nos tiene tema di evolve, incorporating integration of AI in the workplace and empowering teams. Anto bumesa turco sta about AI mane no sa papitami awore basta buting Gemini AI, buting ChatGPT, tukos buting anto era na sa pensa basta hey let's do something about it. Pero bang dune un tiki twist di manera incorporated in the workplace pa sobra hopihan ita trako ne nata hincando ele ng trabaho pahasi ng trabaho un poco mas fácil tambe. There's no sabi sa you know what I think this is like a right topic pa nos hasi a summit over the summit en ayaki. Tremendo. Sa kita ba ito maluga ki dia ina onda? Dus ito ba tumaluga dia 20 de maart, ito kaya un jaransong. Ito ba tumaluga na Renaissance Convention Center, evento ta habri nuevo pa registrasyon. Anto 10 or evento mes lukumisa. Nos ting como un keynote speaker nos ting Amy Gayo, tambe ko tabiendo. Anto ela pape na diferente conferences nan tambe. Ela skibi su best-selling book di How to Work with Anyone, Even Difficult People. Dus mita kera sa kita beta un topiko super interesante pa hopi hende pa sobra mita siguro ko hopi hende ta trabaho hende un poco difícil anto basta si boba hay algún tips tambe kung patrabaho ng of porta si hende mes ko ta difícil hasi bobida impossible tambe ko tips ng ki porta ta bisa man asay tami basta porta mi po cambia mi ways ng anto asina basta abo como employee tambe ta beta kon mas happy it beta un mas healthier tambe work dynamic. Tremendo. Mawako ba sa yung speaker mas kuta Eduardo Sanchez tame, no? Sí, this nos tem Eduardo Sanchez. Ito viendo for the MasterCard. Ito Senior Vice President and Head of Cyber Intelligence na MasterCard di Latin America and the Caribbean. Anto, ito may papi un poco mas di etopiko era using AI for cybersecurity. Itame AI technology. Ito bisa AI technology can improve customer experience by preventing scams, increasing resilience in the payment ecosystem, mapping cyber vulnerability, and boosting fraud detection. Dus sa ito ba ita sutopiko. Tama ainda nos tapo pending riba speaker mas itame nos atrahando riba panelist ku ita kaya pronto nos lo anuncia tama riba website riba nos social media pages. Dus ito ba ita dia full day ito ba ita pack pero yendi hopi informativo momento ng tama pa network. Dus sa tama ta algo puta hopi importante. It's gonna be a vibe, basta? Tremendo. Uri abo como innovation advisor kung bolo bisa nos oyente ng ku konferensya akilo ta algo innovativo y más claro ribe party AI tambe. Sí, well, Innovation Summit sempre tata un evento di nós ku eigenlijk tata meta tapa brinda a comunidade com knowledge novo, algo que porta na mesma realizar com a nota da ting e tá agora que não pode aplicar de viagem de daily life. Dus Innovation Summit sempre tata sim generar new skills e tata brinda a oportunidade eigenlijk para porta realizar algo que porta não por câmera na daily life e não é certo per se de ng trabalho só, pero também den na vida personal, com não por basically solve ng problems and thinking mas efficiently. Dus zij zijn dat de goal. En aquí sowieso ku Amy Gayo ku met kere esa que lo tabaita un great asset para nós para sobre para Innovation Summit in general para sobre hobby viaja bota deal ku hene nang ku tim viaja bonota gusta che hobby eden trabaho so again bonota kis tim hobby viaja kem bota trabaho ne também na hobby dia tips nang kompa deal que saque y también comportaba por cambiar body behavior of lo que aba está haciendo para make that work relationship un tiki más mejor y también para vos dos si tienen conflict en dos enough más para vos llegar a meta eigenlijk vos que llegan a llegar. Tremendo. Awo conferencia aqui também está dirigida especificamente na grupo de persona of certain job position of ita algo paturhende? Não, ita abrir paturhende. Basically nós tem dois diferentes tipos de tickets. Nós tem tickets para estudiante e nós tem tickets para general public.
Teken aan de studenten dat comienza na 50 florin. Ahora que nós temos early bird phase, dus ainda você for take advantage disso. E é onde general admission tickets que mais para young professionals, of experienced professionals, of tem já também botem generam que retire, pero toch não crescia algo novo. São aqui da change tem 5 florin. Dus agora que ainda nós temos early bird phase, nós temos last few days na early bird, dus por seguro take advantage disso aqui, você depois de preço não subir um pouquinho mais. Pero toch, nos goal também está para manter o preço um pouquinho mais acessível para toda a gente. Dus é também subir um pouquinho, pero não super hobby tampouco que também um pouquinho impagável, vooral depois de very busy e expensive carnival season. Yes. Mira que toda a gente tem que recover um pouquinho, pero mira que toch, é um great investment de momento para você algo novo. Tremendo. Ba mencionar early bird ticket pa students ta 50 florin. Yes. E pa young professionals of senior professionals ta 75 75. Está ko escuchando nos colocar busca ticket una ng borhaya sa aki. Nambasubi arubainnovationsummit.com anto ay nang botahaya get tickets ng yellow box sa sina. Anto bota click riba je anto ay nang ito donabo for instructions. Tama si bukyar kumpra group tickets of bukyar pidi pa mas informasyon bupo reach out na mi tambe mi email address ta tasali.zimmerman@futuralab.org. Si sa itong mouthful pa bukarda riba website bolo por iyegan na manera ko por contact nos anto era tame bilo dunabo mas informasyon sin problema anto early bird tickets na aki talatalag simang mas nos tingko price na aki itas was elo subidos nos tabi sa boso provecha awo anto asina boso no kedafo ito ba itong evento inolvidable anto nos ta invita gente a ruba pa joinos. Tremendo. Sa kita ba ita dia 20 de maart pa na Renaissance Convention Center. Yeah. E manera pa mencionar registration da comienza 9 de mainta? Sí, 9 de mainta elo comienza dia 20 de março. Nós comienza pa 9 de mainta, então nós acaba ongeveer 4:30 à tarde, lo ting lunch break, lo ting networking opportunities, dus being clear-minded, well-rested. So, ito ba dia largo pero informativo e sowieso hopi leuk. Educativo ko to hope importante Yes, também, no? exactly. E mas ko claro guys, may kalaga boso hasi invitation na turo no soyente nang papora assistir tremendo event aqui. Sim, ik invita eigenlijk gente del pueblo de Aruba para bem Innovation Summit de biyahe aqui. Sowieso, sempre nos zorg dat een great show. Dus het bij zien algo novo, algo great e toch get well entertained também durante o dia. Bom para remarcar também que o teken aan tour inclui el lunch e un light breakfast in the beginning. E também at the end nós temos networking event, dus we get access to the networking event também. Dus it's a win-win para turcos, dus we have a great time e também sim algo novo. Dus met even dat tour heen para take advantage the early bird prices nang. Bij na arubainnovationsummit.com. E riba mesmo po comprar ticket, costa online. Se você não pagar online, just shoot Tasali um email e nós já para uma outra maneira para por pagar o ticket nang. E join it. It's gonna be great. Yes. Fantástico. De nos bana também que desejamos ng hopi éxito pa kwesaki e siguro nos também lo tay presente